Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ubah Sulilingdo bolong kertong ke United Democratic Party in Mawson Ram constituency. Ulat hep kerteng ke Shitrik Urampang arajar pausan banyak kon ni election MDC keban serlong hakar Puitrik Urampang arajar pausan. Habakaran cilat patai kubor hadim ladep kajing hep kerteng ubah Suli ulaong. Delok ki ain dan lupa undang don kam syu pan penklan kenang penek pensa ikriti ke dostur bat banyada ke kendo ke siap kat kum ki ain pen kubor hapok ke kenet bahendril jeng kriti sensyar keri India. MLA ke UDP ni Mawson Ram ubah Olen Singh Sun ubah senran lang hagan ngesngi yo ubah Suli ulapen pau ke jing kermen bagi pat ba ke Mawson Ram dibla penjob ya hak election MLA kermen ru bakin penjob pan si ubah Suli hagan election MDC. I, Shri Sulindro, have been nominated as candidate to file a leadership in the 12th Mawson Ram District Council Constituency or Legislative Council. Do swear in the name of the gods, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kamat junga bangan jakmat pelbak kalong ba lalaki pajbak ibe denga banjet kum MDC ngakloi ban yang scam nak benta ke parti nak benta gari projek benriu no kamtam ke parti UDP ka kanurim yongka kalong ba ban penak pesak ya kesik sidel ya lok ta nurim ngaru ladaki pajbak ibe denga ban long kum MDC de ngan penek pesak ya kerti ke dostur ki kendau ki siap bat ban pej ya ki sinong ki thau ya ki hima ki it no bakin long ka jinsar ka babej ka babiang ka bakhoj bat ka ba long jai ya kata hak election ka fair nak election MP ka election MDC MLA ka fair de ngin ong eta mano ban khan ka so jing tre jungi tengi isu confident baik ba kajeng lek kadon barno ngam ong rong kajeng lek kadon liang bordar hak election MLA ni ka duna kandidat ten re expect ba mentah kan MDC in kam kiu kandidat te kadon kajeng kermen langin poi sakatong borok tu pan tiket nangi te ki klem pet naga parti ki kersan teli melon mentah ban pengklanya parti ban penjob dum burom ia kandidat jongka parti kimat banakong kolong ban penbha ban penek pesak sua ya kirti dostur jongka mo kasik sedel minang ta langi thawan ru ina ban pej tumno ban penbha susu banyada ya kari projek benriu banyada ya ka kendau ke siap ban trei bha nak menta ban pej bha ya kisno ki thau hima ki it bat ta ter ya kata ngan ong ya kata re ni confident ba ka je kun nak dei jongi kadon tengi kermen ba ka jing job kan Sausun per area kemut MLA ru siteng naki bot jong ka Sausun per tengi kermen ba menta kan kam kiu susu akaliang ki an ki ba ka sosial kelasna te nakliang ka parti UDP hak por galam ka district council haki ya si la sibun ki ang bakila penrung bat menta ki on katokan de bakila pas menta te kito ki ang ki bala penrung kemud bangin ya lek ban penek pensak ban bahas susu kate ki menjur lang pajba ngaro ngam menjur apa pajba ki pensiau apa ki ong ba ya lek mo pi ong to lele ngaro ngam ya lek marmo pajba kuat ing happen ya lek katong tu bagi dimun job kong kamat ke kongsan kelong ba nombor ngi diman job halor ki issue di council pillars tu ki district ki issue di single kirumba ngin pene kire ki ti dustur baka district council kan butik yikirkum trikam ban pengklain yiki sensiar tau mri ban interfere than yaka sensiar tau tanam mentaka jimun toy jongnore ban ya
musyliatan ni kapsyon kam ta kamlong orang i hapok ka konstitusi jungi wat mantaro nadu ki soda nadu ki rang basnong nadu ki ai bobun tangi acting bane ri san snem rus nem tega district council ke badi ban page ban pengklai ju igar ti sencar mri pai ban syaliang yano hisin bladri kapor blokut katam ai kator ba karai bat bolom mi karai ti motor ba pi kibut jong baro kibut jong en UDP NPP BJP ke lut satu temuta kadi ke local election ke affair ke local election ke isu ke national election ke local election ke affair tigibri jungi kumolong mata ngaiba kidon hitik kumang kemba bengindon bayi ke parti dia kata we are pun amalai kibandon ban mi gendon hi we are kibanwan ro gendon hi Pendapat wan mentaran control lagi parti kam don kam yang la jong norim yai opili pai ba ban ai le bunyi kersan don kam ya mot slinging le ne ban ya kawang keti ini no kam don kam tan keren dia lagi jong isu yang lagi jong norim pai ba sutu kumbagalom ta bar kanam don he ki bakla bagi bot jong ikinne tingdang persyang memberi tambah kini, apa kibri ulah jong kini, kapan iba kalan tiai jong au le kapiak, ban kermen bagi banwan kersian mentar banwan. Hagai male ngamri ngatulan, Melayu arah hajar tam. Dia compare bagi seperti. Oh, temanta pi kamdadisan kebakongsan ni ke election kipai yo breu nakau. Te sisi nomor di mangi kibri basnai ke parti, kiba form ke parti dingi kibri. Selagi beri lagi payah kita don jinsnya yo beri yo kandidat hi kemudian ke parti gelolong otomatik dengan kermen berangkat bagi jinsnya yo kandidat rangkat jinsnya yo parti ni kermen bah incline boda laksan kapor kala day bapinjit yaki MDC jongpi syaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ai ka thong ka bagidon ki ai kiman ki bakongsan ki bagibu ahkman kita ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ke jubab haswa bapin lek ban tap ya ke vote jumpi ha ka arpu tarik rempang arjar arpsa baik ya ke program markman pat ki kertong